Otim wa mien Nicole libene gin mu mere luong ni dako wa mien Nicole libe ginu mere luong ni dako ni ka no ni witiu ma in pela bangchara ini ginu mere luong ni dako ni gin madu weu belle kede first of all mien Nicole ero ma ini bor ni mien Nicole li nye ka wa bora chuli raj dako ni obedo lamyel kong Pa Lumix awube me crew Pa Lumix weng kudanye kono young birds gi kono nga gi guluru bol gi weng kenyu guluru bol weng kenyu duwe mo ken maduong bere makano konyi luwe nyingi pe guluru bol gi kenyu o Raymond gi be guluru bol gi kenyu driller uluru bol le kenyu Eddy Wizzy uluru bol le kenyu man bere jenye ni daro na koni mien Nicole ni dong cho jenye ki daro magin mama pe chulo wa luke ni luo ni daro ni ini nge kong luk mo wa yang pe chulo luk pa gan mo Otim word pa riemo you don't know about lani ya lo bao lani kwiji word pa riemo Lubao lani kwiji inu mer bet ka dao chi bor luba cha mo kena tawo ni kurbal eni weng megia wega luba ti fudi kuman cha mo kena da tawo ni bali mo ken pa kwaru bala laga ma in ma jaru Bosmic Otim i laga pien bali do kira do jemne tim me kere yoni belat raj mo ma pe wachi rastaman pero ke ken yoni pero ke ken Mandong ni cho jenye ni daw na mien Nicole ka juma pengeu kita ni mien Nicole li nem chalu gin mo Maria mademo Maria made pa ger ka burungeu daw Maria mademo ini wakekere ni Maria made Pomor pe pepe chalu dano chalu an Daniel Sokagi mo kelu daw manu chakke puru chua Manu nyik chak ke put ber ni gulu mati lu in mi chak nyual kere dal mani kelu gen majiu belle kere gen ajiu weko gen majiu la kere gen mano puru I art ka chil kelu we group in a crew gen mielo para wa cha para chil ka gen niano gicho wa cha bora bo ngwen mi wo gumo sai pa gumo mai cha con nè nó kêu tiền nó cha pa là chill cha đủ bờ la cura goi ne maki kati wa cha pa là chill kia pa rio ne gini no ber luong ni da ne ulu cha lu pia na ju ke lan ne en al chiana mano I gamu wa ke pa kwaru medo wa ke pa tani medo wa ke pa nga gi Inero wa Bible ke wadeneni abi pani sing in wa ilukua ini ma ngwen ner ke rutim wie ni kunyi dago ni odo ma no atwer mi ware come ene mien Joshua ina ye dago odo ben wi ko yamo kwano odo ene dago ma atwer mi ne war ero man ni mien Nicole eni ma ngeu ni ngadi uno beru ka donyo kere od lum chani la we idi Eddy Wizzy uberu ka donyo kere lo chani kon nga driller uberu ka donyo kere ko ri pe koyo onyo kempuere sagi ora kempuere bigi anyera snow line ini biru ka waka kere it was cuz mama ina chera Itika chena wot pariemo. Itika chena mo mati bad news. Chena mo ma mier bene. Bebe I bet ka ngamo wadugi. No mier bet ka lord we art. Ki bet ka koro chawing. Me jenye ni apedu ki mutaka. Mutaka dik bene. Kawa mutaka magamente mi. Mutaka magwele tek. Almost million mia chel ki piera bit ki wie. I charo killing adi. Million a para reo chere me Uganda. Chiane mure re donyo kere South Sudan ja angeo ngat me char motaka ni bore wot pariemo kitwan si ran mo kitwana chiana mo chi ran bro mo yuni te kan da mo kan mo beru tim ko mi ber chi ran ke gen dok business mo kay way tim ko tim
jemene beru tiran keken wo we ben kay we me nyomi we timu gen kenyi bera tata beru ka jengi beru tim jemene wen tiran tiki kas maraj wo juma go we bodki no kenyi bera tata chamu ki duoki chene padan chene pa dako pa la jol akelo sara uchamo kuiji kungo cher gin kidana de ke driver mona chelcha angiu gucher ku gamo chenten kiga sara gi enu ya gonga ene ubelu center mai karla lia kanore cher ka donyo kire don school bo antier dong cha agonga ti ene kwana kenyo cher gamo chilling million a rio kele mia big cash keyboard bon sara keyboard bon sara chamo chen enu dano ke ken ma ana ngeo ma utim u chamo chen giego ma pe goyo we ma ana ngeo ne ti mia rio ki wie kila mego mo ni mo biru lo nya ot pasar iba pasar utim chamo chilling para mego ni miliona te kele mia bicha kwer goyo we para mego ni pepe o nyom fini be yumata pepe luo kon dan mo ngiyu kitimo bal dan ma chien to pe kide ko ngat mo keken beast la mego ni ulo nyu bon weng ni ka pe utimo mi chilling borre chilling ma mege charu tim mi chene mo tim ka no chilling ki million piara rio nyo piara de ka do ba utimo be chi olo ubitia o dwe achiel no lo ba chunga deda million pia de ki no tap ki bichako chano money lo ko tam kon ka utim ki anyira duwe magi waini lumieleni ki anyira bichiel ko rabor utim bedo ket ki wain lo ribu ka bur ket ki gera bichiel ko rabor ni wen ilo ki eni dano mano anyimetie en min ni kon lebere como doge tawni no la cho chiru gin min keken komi gum ni min ni kon le gale bor pene enti la pion loyo la pion loyo ka wote mo pere ti la pion loyo ya dago ba beru ki utim no dago ma la pion loyo ka wote pe unyo la tiene kuot mo la tiene kuot ka we ni la tiene kuot jumu ke pengi leba chuli ma dit pena we leba chuli ma doni weng ti bor peti leba chuli mo pa pe bor weng ti bor ti ke la tiene kuot ene ubel la kuri mon eni mano gi yue tien ga yue ya no tiene kuot to Timo malaya laki malaya kuja no olo tamni yue tiene enu tiene kuoto chiko wego tiene kong to mana no ti yue tiene ka tim tiene kong kue mana kadong tiene kue madong por tiene pauro dugu babe dong ini tiene dong nyon ngom babe chera muri la kuri mon baber ke tim yere ki mon ma kuye tien ke kuye babe tim yam be pengeo we look ke chole chela di be pengeo u ba la kwan pole ke chole chela di be chole be roate ke o arogat mo yam be put be roate ke won nya ko mo ken ibedo ke nya pa jwa ga cha ko tido a jwa ga mo yubu komi ko tido inge dong ki mi nyare mo ujong mo kenyo bedu ka belle kede chelim kan futie kere barka nya ujong mo ini chako mer en mon yugiria mon malaya gina ji wego ini belle kede igin mo ji wego ini belle kede pejenye botan Daniel Soka I will discipline you Ben me war an ana ya bosi master planner ene an
la bo grooming in me keli ni jal chak timo jem komando ni activism lo ming ma pe ngewe gi chwa ki weyo juma ngeo ni Daniel Soka ene obedo activist ma John ni gulu wayam ki ngeo. How many times have I been in prison because of activism? You loin petoya padam ti min ne ma chel ki mari petoya pa kunyo pe loin petoya dam. Have been a chairperson by Uganda activists in the whole of Uganda, deputy chairperson, and I allowed northern Uganda. Woro kama Paul kachoke madome activism in any year. Ana ye wego in rate ki Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi ana no teach chairperson ma megwa. Arati activist my in northern Uganda. Waichawani Kiripen Stella Nyanzi without we Daniel Soka Northern Uganda chapter. Your people power Northern Uganda chapter. That is Daniel Soka. Jim weng ni en nyute muguma konyepe. Nil itilalo. Pelalo nya wene. Niu kiru yue ki we itimo ngo ki yue ka kinyini we ni utimo ngo ikomi kawa chulo school fees palatini pe tuero kun ba nei no chile ibi maro weng idonyo kere ki mon we by lodge kunyi pe no mi ngam dogi kencho no mi lingo ara we ni ien ma jaw tim no mi beta kanne ikane or beta koko bit ka tangao chi bo luba leg bal luba punyi we ku dok bal pokweru leg pi bal pokweru leg pi bal ma ini balu negin we ore nong ni gonye da bo ni tim pe ma pe yo ni pe ina nyimi ruenyo kwiji i ruenyo kwiji gin ni mo pe ena nyimi pe en we o juye we ni jo la bon kipaneu giweng kumier ku chako pin ini lallo pe mai pe gini mo peki inde lallo gina wiu lallo liel ma woro ina yotim ini ti liel ma woro pe ma pe iba peo lallo bien ga ngao de be ni yero dano do we Madonna chalo i ma tiena ye wa kere matino kunyo meo weng kimon in wa ring be yang put peker wa look pa nya pangaro be put pe chulo ki be lu ngele la cho tuang guok